Tawa uras asningraqmi audiencia karurja kikin tribunalpi hinas papas internet nintakama. Tribunal Constitucionalpa pleno huñunakuyninpim botanallapaqña sajirunku kimsa chunka constitucional mañakuykunata. Audiencia manmi chayaykurqaku San Martín de Porres hatun yachayuasipi derecho yachakuqkuna. Iskay waranja iskay chunka iskay niyuq watapa waranja kimsapacha hanchis chunka tawayuq yupaychasqa expedientewanmi hallarirurqa habeas corpus mañakuywan. Kay amachakuytan mañarqukun Pedro Manuel Arrelucea Zamudio, Lima Norte Corte Superior Justicia wasipa kimsa kaq Sala Penal Liquidadorapa Contrampi. Hinallataq Corte Suprema wasipa Sala Penal Permanente Contrampi. Allin tantiay manchayanankupaqmi abogadokunapa rimarininta magistradokuna uyariykunku. Tapupaykunku ima wakin amachakuykunata mañakuchkanku Poder Judicialpa Contrampi, Municipalidadkunapa, Ministeriokunapa Contrampiwan. Botanallapaqñam hiparun chunka pusaqniyuq amparo mañakuykuna. Chunka hukniyuq habeas corpus hinallataq huk proceso de cumplimiento. Ancash, Apurímac, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Este, Piura, San Martín, hinallataq Sullana llaqtakunamantam aparachimunku. Kikin Tribunalpim audienciata ñawparirachinku Magistrado Francisco Morales Arabia Umallig, Luz Pacheco Serga, Vicepresidenta, Augusto Ferrero Costa, Helder Domínguez Jaro, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cardich, Magistrado Kuna, Gustavo Gutiérrez Tixe, Magistrado ñataqmi Argentina Manta Pacha, Internet nintakama tinkuykanakamun. Chaypim huñunakuchkan, suqta yupaychasqa Justicia Constitucional huñunakuypi. Tribunal Constitucional.